Kwa ihinda riu atongoria a kaunti cia Laikipia na Nyandarua makoretwo makiheana mawoni matiganite megie urugamiriri wa tauni ya Nyahururu iria ikoretwo ikigucanirio ni kaunti ici cieri, na riu kuri na mendikithia ma guthondekwo kwa utungata wa Nyahururu Metropolitan gugituika giki nikio kihonia gia gutiriha ngucanio ici. Ni mui Nyahururu tauni ikoragwo Laikipia githiguo no andu aria mathia kuruta wira Nyahururu ni andu a Nyandarua. Actually the people who own Nyahururu ni andu ake a Nyandarua. So nikaomba governor, na najua we are in discussion, wakae chini na governor Derito wa Laikipia to form kindu gitagwo Nyahururu Metropolitan Service. Tukwetu tukiaria na kindu gitagwo IGTCR. Kura IGTCR ni ile bodi ambayo ina deal na vita ambazo ziko katikati ya counties ambazo wengine walinyaganywa mali yao kama sisi Nyandarua, na ukiangalia hata vile boundary iliwekwa ya Nyandarua county, vile Nyahururu ilikuja kukatwa, hata waliingia ndani mpaka Nyandarua county, ni kama hapa hakukuwa na viongozi. Hii area wakachukua karibu Nyandarua county. Ukienda uangalie ile boundary yetu na Laikipia huko, na mimi sitaki kuleta vita. Hiyo boundary ilikuwa inafuata, kama kuna kamuto inachukua alafu inarudi, kama kuna kamuti inachukua alafu inarudi huko. So tukaacha tu kama watu ambao ni fukara katika county ya Nyandarua. County yetu headquarter ikaenda, sasa ndio tunajenga pale Okalau Center. Governor wa Nyandarua Francis Kimemia na mubunge wa Njororoko Michael Muchira maruga ona gutuika atongoria ni monanitie wendi wa kwaraniria hari bata kuhanyukia ikinya riri. Marauga ona thengia tauni ino gukorwo iri muhaka-ini ukuria wayo ukinyanirio ni aikari a kaunti cieri, na uguo gutigagireire gukorwo na amwe marahinyiririo. Nyahururu ni muira kora tariu uthiite na Njororoko irathie kurite na ki na Njororoko igacoka igathie kurite na Boiman. So we need to co-manage nigetha resources iri gukorwo igiuka ri tukorwo ni iratu benefit andu a Nyandarua na andu aki a Laikipia. What we can do is come up with a compromise, tuwe na compromise. Hata revenue ile pesa ambayo inatoka hapa zaidi ya 100 million shillings, that money should be shared between Laikipia and Nyandarua county. Kana hata ndo itu kugituika ati ya pesa ciothe irathie Laikipia na Nyandarua county ndire ona nduru milioni igana rimwe jasho ya andu a Nyandarua county, Kanyandarua ri atwikire ati ni were kamagira andu aria angi mwatu athara andu angi magakama. Kimemia aruga ona gutuika wari wendi wake tauni ya Nyahururu gucokio urugamiriri-ini wa Nyandarua he bata kuiguithaniria niguo kunina ngucanio iria ikoretwo ho. Hau kabere urugamiriri wa thibitari nene ya Nyahururu, igoti na njera ciari rungu wa ruhonge rwa wathani rwa district ya Nyandarua, no mihaka ya kumba kaunti ya corwo mbere ya githurano kia mwaka wa 2013 Nyahururu na honge ici cia motungata matiganite cigitarwo na icunji cia kaunti ya Laikipia. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.